Kenya kuri mashokerere kwihumba mask muingiine na aria maraingira bururi-ini makuru mathecetwo njanjo. Commission ya IBC yugite register ya ikia kura iri na andu milioni 22. Wilson Gashata na andu akieri kunyitwo makigwetanio na wishi wa mugunda wa muingi. Cukuru imwe cia andu kiumbe ni ciitikiritio gwaka irathi iria ikahuthirwo mathomo-ini ma junior secondary. Nakada kugomithania maabitha a wathani wa matura gucira uria mekuhurana na dawa cia ndugugio. Mwihoko muthenya waku ni utabarukite na njira iria ugutanyite muthenya wa Jumatatu tugacokeria ngatho ni gutucagura na kunyitania na ithue nigetha na ithue tukumenyithie maria mothe mahanikite okuria gwothe mahanikire tukwanjiriria no horo igi mehaririria magethurano kinene twerekeire kia mweri wa kanana tariki 9 jetago muriuki wa mucoki tuli hamwe na Wangari wa Macharia no nyitirire mwaro thiini wa metha itu yotauri na njira ya cieko. Ado milioni 22 niyo meregister-ini ya aikia kura ya commission ya ithurano guku bururi-ini. Muigana uyu wongererekete kuma mwaka wa 2017 riria register yari na ado milioni 19. Gicunji kia 49 gaturumo imwe kiao ni atumia na kio gicunji kia 50 gaturumo 9 kia aria mari thiini wa register ino ni arume. The figure today of 22,120,458. That is the register. That's the number of registered voters who will participate in the 2022 elections. The Commission promised to certify and gazette the register of voters. I think after this briefing, the Commission will meet and certify the register, and the register will be gazetted. So that will be done. I believe the gazette notice then should be available tomorrow or the day after. A noticeable increase among prisoners and diaspora. In prisons, 2017 we had 5,182 registered voters. In 2022, 7,483. And diaspora 2017, 4,223. In 2022, 10,444. Women represent 49.12% of registered voters, and men represent 50.88% of the total voters, demonstrating that women are still underrepresented in the register of voters. The number of youth 18 to 34 years old registered to vote in 2022 stands at 39.84%, which is a decline of 5.27% against what we had in 2017. Further analysis of youth enrollment statistics show that the number of registered female youth has declined by 7.75% in the period 2017 to 2022, while male youth enrollment has declined by 2.89%. First of all, the reason why the Commission has decided to use a digital register as opposed to physical register is to prevent certain malpractices that were actually there before. And this basically is determining the number of registered voters as you are coming to vote. Using of the physical register actually involved deleting the name of those people who have voted. Meharari magethurano kinene twerekeire magethi na mbere naguo murimu wa COVID-19 uriokuo na riu thirikari iroria a Kenya macokerere gwikira mask na aria matathecetwo njanjo ya kwigitira kumana na murimu wa COVID-19 mathecwo tondu murimu ucio ni wanjitie gucoka. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe augite arwaru aingi aria mari thibitari-ini matoretio tondu kuonekete ati ti athece njanjo
na uguo kuria a Kenya guthecwo njanjo ciere o ndumwe na area ya booster makiria riri bururi uri hinda-ini ria campaign cia uteti. Wajiko wake mani ni aratariria. Kuma tariki 19 mweri uyu bururi ukoretwo ukiandikithia gikiro gia 10 harĩ igana na kwambatira kia uria murimu wa COVID-19 uratamba na gukiri o riu ministry ya ugima wa mwiri ni yumiritie na kuhinyiriria Kenya gucokerera wikiri wa mask riria mari nyumba-ini cia ihoero micemanio-ini na ngari-ini cia ukui wa muingi. Aria mari thibitari kahinda-ini gaka andu 77 kani uria tuonete no uria na uria tuthimite ni ati aingi andu acio 77 ni aria matari acaje na andu aingi aria marathimo na makoneka mari na virusi ino ni ati marakorwo ati ni mararwara no mari acaje matirakinya gutwarwo thibitari na njira nene. Kuma mweri wa gatatu nirio mutahi wa kagwete ya Kenya matirihire guthecwo kwa njanjo kuma andu 300 o muthenya ginyagia andu 12,000 o muthenya riria bururi uri na thitoko ya njanjo milioni 3 na muthenya wa ira andu 4,000 no marathecetwo. Uria turona ni ati tondu wa kihinda giki kia heho makiria mweri wa July na mweri wa August, mweri wa 7 na mweri wa 8 no gukorwo na andu aingi muno makirwara gukira aria marwarite kahinda-ini gaka na kwoguo ithuira turona ni ati na Trade County andu a county governments CECs counties mabiririe kwihariria tondu ntureciria ndi tukuongerera andu aria arwaru ni undu wa heho ya mweri wa July na mweri wa August. The best way to ensure that you are protected from getting flu, common cold or any other respiratory tract infection, one is that if you have flu-like symptoms, please stay at home. Don't go to work and expose other people. Andu aria marauma nja wa bururi nao moretio kuonania marua ma ithimi iria mathimwo moka guku bururi-ini riri nao ateti moretio manyite itemi ria kuhinyiriria muingi guthii micemanio yao ya kiuteti megitirite na mask. Na micemanio-ini iyo andu ni mararwarira kuo na njira nene muno. Kwoguo akorwo ni uguthii micemanio wa kiuteti umenye uthii na barakoa kana akorwo utawikira barakoa umenye ati ni ucanjitwo. Andu aria mathecetwo njanjo ciere kumagia miaka 18 kwambatira ni milioni 8,500 nao akuma miaka 15 nginyagia miaka 18 aria mathecetwo ciere ni milioni 1,493. Ministry ya ugima wa mwiri thiete na mbere kuhinyiriria Kenya kwigitira kumana na murimu wa COVID-19 kuona nduri ureheranwo nao na kwigita kwa mbere ni gwitikira guthecwo njanjo kuona arwaru aria aingi maratorio ni aria matathecetwo. Ngiribotera Inooro TV kuma mucii munene wa Nairobi, chetagwo Wajiko wake mani. Kugina kuo uria wari commissioner wa migunda rungu rwa thirikari ya Daniel Moi Wilson Gachanja na maafitha angi gikiro kia iguru thiini wa ministry ya migunda nio Zablon Mabea na Salim Jabu Mohammed maikitio ngono makigwetanio na wici wa mugunda wa muingi. Mugunda ucio no wa muigana wa ciringi milioni 30 na watamirwo kuma barabara ya muingi itura-ini ria Diani thiini wa kaunti ya Kwale. Kurigana na commission ya kurua na ugumania EACC matwarirwo ceceni-ini ya commission yo mwena wa Mombasa metereire gukinyo igoti-ini muthenya wa rucio. According to the investigations and the consent given by the DPP to charge them, are going to be charged for illegal aiding of grabbing of public land. Mtu anakubali kwa hili lilipatiwa kimakosa na wamerudisha. Commission ya kurua na ugumania bururi-ini yugite mwaka muhetuku ni yahotire gucokia makiria ma utonga wa bilioni 6 cia indo cia muingi iria ciekungeirio ni andu kiumbe. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Inooro Hwaīinī. Na kimutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga hamwe na munini wake Martha Karua umuthi matwarite kambini ciao matora-ini ma Rongai, Kiseria na nginya Ngong'u thiini wa kaunti ya Kajiado kuria mathire na mbere na kwendia kioneki kia ngwatanĩro yao. Odinga ereire aikaria matoro maya ati ngwatanĩro ya Azimio igikayukia utongoria ni magacaria kihonia gia gutura kia moritu maria marehagwo ni wagi wa mbura ya kuigana miene yo
make nginya mabarabara na gukinya muthia muhatakano wa ngari na mahorane na ungumania na uitangi wa mbeca cia muingi. Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Kuwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Wangapi wako nani? Nione kwa mkono. Halo? Tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mjeshi mkuu atatoa amri, atapiga parapanda kwambia jeshi yake kwamba kumepambauka. Munauliza rekodi zetu ndivyo muelewe ni nani mtaajiri. Niko hapa kumpatia rekodi ya baba na mama. Baba ni mchapakazi, munamuelewa. Siku zake zote amepigania haki ya Mkenya, akiwa ndani ya serikali na hata akiwa nje. Ndoto yake ni ya kuinua maisha ya Wakenya wote. Wakati alikuwa waziri wa barabara katika enzi ya Kibaki, tuliingia kwa serikali barabara zikiwa zimekaa kama nguo imekuliwa na panya. Akafanya ukarabati, barabara zikarekebishwa, mpya zikajengwa, na leo hii munaona mabarabara ya gorofa kila mahali Kenya. Mmefurahi baba kuja Kajiado? Mnafurahia baba Kajiado? Haya, mnionyeshe mikono za baba hapa Kajiado, mikono za baba Kajiado, mikono za baba Kajiado. Watu wa Kajiado, mara kwa mara nimewaomba nyinyi msimame na baba. Kusimama na baba ni kusimama na taifa lako. Tumetokezea baba kwa wingi kwa sababu tunajua wewe ndio mkombozi wa taifa letu, na hao watu wengi wametoka sababu wanakupenda. Serikali ya baba ndio itatatua shida ya mwananchi wa kawaida. Tuko pamoja, na msiingie kwa chama ya udaku. Tuko pamoja, msiingie kwa chama ya tarehe 9. Mimi nawasihi tarehe 9 kura zote za Rongai ili ziungane na Wakenya wengine ziende kwa Raila. Hugo niguo uteti urathii na mbere riri githurano kinene kirathii na mbere na gukuhiriria tukaba twikire okinya hau tukinyite ona twacokereria na mage. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali.